Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Amos Omweri Mokaya. Mimi ni MCA Nyatieko. Kwanza Your Excellency Governor, County Commissioner, karibu kwetu hapa Kitutu Chache South, na Bwana Governor karibu Cardinal Otunga. This was my former school. Ile heshima yote niko nayo kwa heshimiwa kama wewe, na ile ujasiri yote niko nao nilitoa hapa. So karibu sana Your Excellency Governor. Na ndende mbeke genteke moiga. Ntebenga Esekisi County Governor aina etata. Lakini rende buna intua ba MCA toraya ntona omrabao. Bona twakinire, twanyomire, ntote to twatero bolimo. Ekaro twatero bolimo ntori gokurwane. Ntoma etengo mugaka no arero oraria. Ekaro to kunya kuoga yo kwa mayanga abaisi bao bakinire. Igota lingango kurwani tole ntutwenzi nabantu bao. Igo otobwatereramo na ndege ntokeli wako leta ari bugeka Your Excellency. Keri wako te Kitutu inchunya tieko olonchiga ki chipara chiri no buri muburi bole nyambera abori bwarus bwarengeria nyampoto abantu bari ngunya gonte barenga asali otare gocha Your Excellency tobeke chinyombali eliere 5 kilometers to town na bakonyanga wakonyera abantu otherwise mbia mono na asante kwa kuja. Mbia mono Mheshimiwa Yagi. Leader mbia mono Your Excellency Governor Kisii County, County Commissioner, SEC, and other protocol of service. Abantu bami ntobabo gisero mbiyamole. Gabana nganchere nkwa na mangana ya abere lingana litangani gabana intoto akoire serikali yonsi. Service board kwenye miseti ntwabege tobisi. Nareko gusabaiga egasi yagotigareire. Bona implement project chirichosi bitwabe gitase budget chikorwe gasi endete yo to pinga ntuto tata korle gas korugoro mpaka nse bia mono tenya sago sen. Thank you so much. Bia mono oyagirere nabuga ngote boli governor irire project bobas no ara kanka kwa mote singe njoma iteno bakora bono kanyika ambia mono